ono, kad ga vidite, odmah ćete reći, ovo je ja, gospodin. Zato, molim vas, jedan veliki pljesak, na pozornost stiže Dennis Jason. Hvala na ovom lijepom pljesku, to će vjerojatno biti jedini koji ću danas dobiti. Ali ne znam, inače sam fitness trener i to i baš pričao sam sad s jednom klijenticom, malo je jača i to i malo mi se žalila, rekla je, znaš šta, debelo sam pogriješila s dijetom. Rekao, vidi se. Jeste bili na ovoj noći muzeja? Ne, je ništa kultura i to. Čekaj, fakat niko nije bio na noći muzeja. Baš nitko. Ok, dobro, sam pitam to da imam uvod, ne moraš odgovarati. Ne, fakat, ja sam bio, ne, fakat je super, sviđa mi se i onda Frendi jedan koji je full je umjetnik i to ima čak objave, ozbiljna glazba i to, bavi se tim. I kaže, rekao je kao najviše mrzim, kaže kad ljudi kao komentiraju Mozarta, a nisu vidjeli ni jednu njegovu sliku, znaš. To je fakat loše, da. Ja kažem, jebote, fakat ti si isto neobrazovan. Rekao, jebote, kakve slike, kako je čovjek pravio slatkiše, a? Mozart je bio vrhunski slatkičar, jeste probali onaj Mozart kuglen, jebene, da. Dobre su. Ne, i fakat i bio sam onda na tom noći muzeja, bio sam u Mimari i uđem tam i vidim ovako, baš jedno 2-3 zgodna dečka, ovako ko Joža i kolega, ne, fakat vidio sam tako 2-3 zgodna dečka u Mimari na noći muzeja i pomislio sam, rekao, jebote, bit će ovo dobra noć guzeja. Oni su se isto tako smješkali kad sam im prišao i to rekao. Ne, super, jeste vidjeli po gradu, ne, fakat je kriza, ne znam, teško se živi, ne znam kakvi imate para ili nemate, a ne, fakat vidio sam, fakat je kriza, vidio sam ljude, jeste vidjeli po gradu, hodaju sa skijaškim štapovima. Za skije nemaju, jebote, ali koja upornost idu, krenuli na skijanje ljudi, znaš, briga ih i to. Ne, fakat je strašno. Ne, ja sam skužio, jebote, kod nas stvarno, mi smo toliko zemlja u banani, pazi, kod nas je paranormalno kad imaš paranormalno. I ne, evo za kraj vidio sam danas neku vijest, bila je baš na Glasu Koncila, znači na portalu, bila je ovako kao Lukas, znači ne znam, ima 20 nešto godina i piše po zanimanju je voditelj ministranata. Nisam ni znao da postoji to zanimanje, jebote. A ja ne zaposlen. Kad god odem u zavodu, uopće nema, znaš, uopće nema tog opisa. Ne, uglavnom kao taj Luka, voditelj ministranata, piše i desna ruka župniku, ide njegova izjava kao drago mi je da konačno mogu dati sve ono što sam primio. Hvala vam što ste me tako dobro primili, ja sam Dennis Jason, a Joža se vraća.